Hoi nora e tiwi kei te haere tonu tā tātou matapaki I te hūnukutanga atu o tātou whānau ki te pāpaka nui a Māui. I kōrero mātou ki tētahi taiohi Māori e pena pūtea ana ki te haere ki te rataha o te Waikiri noho pūmau mai ai. Kei a Mikey Sherman te pūrongo. E rua te kau taua Chris Hawkins e whakamahi ana I ōna ringa raupā ki te Wairoa, I nāia nei kei te whai ōna ringa I wāhike. Well, my goal at the moment is getting to Australia itself. I want to work there, trying to save money. Tata ki te whātekau ōrau o ngā tāngata kei konei e noho ana, kei roto I ngā mahi ringa raupā hautū mihi ni rānei. Te kaumā ono ōna tau, ka wehe mai a Chris I te kura, ka whai ia I ngā mahi hanga huarahi. Went over there for a holiday, and it sort of opened my eyes. Like there's more in the world than New Zealand, but New Zealand's always going to be home. Kua whai tohu aia I roto I ngā tau, he tiwhekete mo te hānganga me te hangarori, kua riro hoki I aia e tahi raihana hou. Kei te hiahia Chris ki te hūnuku mai ki te pāpaka nui a Māui, ko te maru āpō kia uruia ki roto I ngā mahi karimaina. It's pretty much my passion, driving machinery, and New Zealand's got big machinery here, but there it's just 10 times bigger, and that's just what I want to do. E toru mano tāra kei roto I te kete pūtea Chris I tēnei wā, kia tae atu tāna pēke ki te tekau mano, ka nuku ia. Mikey Sherman, Te Karere.